Sve čvorimo. Malo to samo proširi, koncentran. Vrtimo. Dobro? I onda oni... Daj škare posudi, super. Ne da jedu. O, pa to su naše krokete. Svjetsko prvenstvo u lovu ciplom na teču. Na zvižduk suca se teča stavlja u more, te se ista vadi na zvižduk suca. Istoga suca, naravno. Se čeka u teči dok se ne izbroji. Čim se riba izbroji, automatski kreće u more nazad. Neka vam Neptun bude na pomoći. Kad se brašno stavlja? Sad već možete. Sutra. Kreni! Ajmo, Zeko, kreni! Ovo je gejzir. Već pićemo li lijepo. Skidaj pokrov, ajde skidaj! Skidaj pokrov, ajde. Računa se. Ne može za plasman, ako bude isti broj bodova. A rak? Nula. Sad ću ja sve naput. A nešto se može. Imate dvi. Dva ciplića. Može malo mista da se jedna. Lipli si. Vrati ga ja. Jedan, odmah ga vraća. Vrati ga. Bravo. Vrati ga. Ja sam. Ajmo, idemo dalje. Pokrmi. Ima dve. Ivane, koliko je riba? 4. Bravo. Pri sad imamo 5 bodova. 5 bodova. Lakša boljca, no. Ako možeš boljca bolje da ideš boljca. Bravo. Probajte staviti da vam uđe koji... Da nam uđe koji ciplić negdje. Bilo di! Tako ja sad ima govorim, ali ništa ne. Baci ga umore. Umore. Šta ste ulovili? 2 čepa. Pokaži 2 čepa, pokaži mu 2 čepa. Ne možeš dolaziti sa teđom na bužne. Pa neće ti cipli ulaziti. Ulaze šta ti, ovo je puno bolje, jer inače kad digneš ide ti voda vanka i cipli ostane unutra, inače skaču. Cepte, pa ćemo znati cepte. Važno je sudjelovati. Evo ovako, pročitat ćemo šta je svako polučio, koji je rezultat. Provodine, ništa. Koga jebe, ništa. Samo do pasa, ništa. Vještice, šlape. No name, 3 ribe. Ribari sa Oštrice, ništa. Lužiona, 7.
Black Bell puškuljke. Kaktusi, kozicu, raka i 2 čepa od užujska. VIP 10. Paklena teča ništa. Krokete 5. Mini Morisi ništa. I 4. prvaci svjetskog prvenstva u lovu Cipru na teđu su mravi sa 34 ribe. Molimo da im se uruči prijelazni pehar. Molimo ekipu mravi da dođe ovamo. Ajmo, plet. Bravo, mravi, biće pravih stvari. Moramo zahvaliti Luki Lovričiću što je donirao papire i Ivan i Alfred što je dala kemijsku. I sada molim vas ovdje milenijska fotografija da se svi skupimo.